Yes. My check 1, 2.
Shambutsa Tom. Give me one. Okay. Akicheng nako ye ke le dumedisheng ka moka ke bushe ke re se re se tletse go fa re a se tseba re wele ka difahlego a re kopantšheng dithapelo tša rena ka moka re kgopela yo godimo gore anke a o gaogele morwedi wa gagwe a mo ahlole ka kgaogelo gomme a mo fe bophelo jo bo sa felego ka moka re a tseba gore ge taba ya mohuta o e diregile re a lišana fa re leng gona mo re liša ba ga Sefoka ba ga Ntšhabeleng ba gwera ba agišane ka moka bao ba amanago le lelapa le re tlo leka ka mešogo fela ge re kgetha tema mo lenaneotherong le la lehono gore re šome ka potlako ka ge re tseba gore mediro ya mohuta o matšatši a ka baka la di-challenges tša COVID-19 re swantšo re ka senya nako gape re leke ka maatla go observa di-COVID-19 protocols mo re dutšeng gona ke re dio bula gore ditwatši tše di ka ba di le gona di ska fetela ba bangwe re kwele bohloko ka moka e re fa a re feng this short program the respect that it deserves ke kopana ka se re tšele nako re direng gore re fe sebaka go di buledi ka moka ke swere lenaneothero le mo pele ga ka ke tlo le ala pele ga lena go leka go bona gore di buledi ka moka di gona nna ke eme go fa ke Mkabele ke kgopetšwe gore ke be mosepediši wa lenaneothero le la mahloko
gape ke tle ke fe legatong la kereke ke fe thapelo ya go bula modiro o semmušo. Mo programming gape re na le obituary, re tlo kgopela Thabiso a tla re balele yona, re tlo thoma ka yona, gomme ge re tšwela pele re ya go bagwera re na le DK Mohuba le Maki Mojapelo. Maki Mojapelo e tla ba seboledi sa mathomo ka ge a sena le rena fa o tla fa polelo ya gagwe mo a lego gona, gomme a latelwa ke DK Mohuba. Ge re tloga fao DK Mohuba ke mmone gona, e re tloga fao ba Sefoka family, Seipei Sefoka ke yena a tla re fago mantšu a tlhobošo, the tribute, gomme baemedi ba Gantšhabeleng family re na le Mrs. Mashweni, ke a gola le bona ba gona. And then from there re tlo ba le di colleagues, re na le Rosa le Vincent ke mmone, Rosa o gona, ba gona ka moka. E re tloga fao ra ba le Mr. Chweni e le go moagišane, ke hweditše lentšu la gore o sa le tseleng o tla re hwetša tseleng, gomme ra tla ra ba le ditebogo ba lapa ba tlampha gore ke mang a tla re fa ditebogo. E re fetša mo ra tswalela ka thapelo, ke lenaneo thero le lekopana. Jwale ke tlo šutha ke ye mo programming ya rena, re lebelle re dire thapelo ya go bula moletlo mošomo ka thapelo. A re rapeleng. Morena tate yo mokgethwa yo matla ka moka wa neng le neng, re rapella modiredi wa gago Nariadi yo mmiditšego gore a tle go wena a tlogele bophelo jo, o thabele go mo abela madulo a boiketlo le a seedi le khutšo, a ke a fete mojakong wa lehu gomme a šale bodulong bjo bokgethwa, gomme a be gona mo seeding se sekgethwa, sona seo a se holofeditšego ke yo godimodimo. A ke ka letšatši le legolo leo la tsogo le moputso a thabele go mo tsoša le bakgethwa go tee le bao ba kgethilwego ba gago, moswarele le dibidibi le diphošo ka moka tšea ka begwa di dirile, gomme o dire gore a fihlele bophelo jo bo sa felego go wena mmušong wa neng le neng ka Kriste morena wa rena. Amen. Ke na le mantšu a mabedi a mararo ka ge re tseba gore ka nako e re le go yona ditirelo tša kereke ga di sa swara go swana le mehleng ya dilo ge di le gabotse. Ke no ba le molaetšanyana o mokopana ke lebelela bophelo bja Nariadi re mo tseba mengwaga e mentši ya go feta, ka moka re a mo tseba gore e be le modumedi. Ke ile ka re ke dutše ke lebeletše, ke kwa bohloko gore yo Nariadi o re tlogetše, ka moka ba re mo tlwaetšego, re a tseba mathata a bolwetši jwa gagwe. Ge ke gopola gabotse mengwaga e la go feta pele a tlo thoma go lwala, re be re na le yena kwa Rome, re ilo bona mafelo a makgethwa kwa Rome.
le kwa Rome ke no le sabela ke re ke mokgotsi wa rena lapa le ke bakgotsi ba rena ata a re sabela re kwa Rome a re ngwana wa ka mogologolo o gona mo Europe o tlhabegile wa lwala o sepetele ke kgopela gore dithapelong tša lena le beng le yena a ka botša batho ba bantši ke kgopela lena ka gore batho ba bantši ba etla ba tlo nkgotsiša ba bangwe ba tlo nkwiša bohloko ka lla nnete ngwana a lokologa ba boa gae ka morago ga fao ke ge Nariadi a thomo tlhabega mengwaga ela go feta re mo thuša le go nyaka dingaka kua le kua mafelelong a hwetša thušo kua kgole-kgole always o na le Nariadi you'll talk about Tshepo Thapelong o ba tshepile Jesu Kriste e se go ganyane a mo tshepile a gatelela gore yena o tlo fola ka baka la maatla a Modimo ene wa fela re botša re yena o kgotlelela bohloko jo rena re sa botsebego ka seo bo bona re Nariadi is a fighter I'm not a dying type. And he struggled. Very few people under that circumstance could survive for such a long time. Over and above, family were supporting her in the name of Jesus Christ, in the name of believing in the Creator. So then, let me just share this verse with you. Yaorfa confidence yare Nariadi will be ushered by the Lord in the kingdom of heaven. You take John chapter 5 verse 24. Ere yo adumelago go nna gomme a amogela yo a nthumilego o šetše a betšwe bophelo jo bo sa felego. That's the consolation ye re hwetšago mo lengwalong la John. I know re a tseba ka moka gore Nariadi o be a dumela go yena gomme o amogetše bophelo jo bo sa felego. A ka se ahlole o šetše a amogetše bophelo jo bo sa felego. A re rapeleng. Modimo wa lešoko tato wa kgaogelo dumela gore morwa wa gago o hwile gomme a tsoga bahung. Re rapelela ngwana wa borena Nariadi yo a hwetšego go Kriste gore a be le kabelo bophelong bja gago legodimong gomme ka letšatši la mafelelo o mo tsošetše letagong la Jesu Kriste yo a tsogilego bahung. Re kgopela se ka Kriste morena wa rena yo a phelago gomme a bušago le wena go tee le moya mokgethwa ka mehla e sa felego. Amen. So le ka re fa sefela
Ke le dumedisha ka moka ka leina la mophološi wa rena morena Jesu wa phelang wa eme mo ke Thabišo Gabi Tlakale Sefoka na re adi ke ragadi wa ka ke kgaetšedi ya tataka ke tlo le balela bophelo ba gage. A day ago, 20th July 2021 would have been Tlakale's birthday celebrating 55 years. She was born on the 20th July 1966 at Glencowie. She is the fourth child of Abram Lezwalo AL/Moamorei and Maslebolo Velemina Kutwadi ne Pasha. She grew up at Ranchabeleng and Appel villages, where she completed both her primary and secondary education, but she later matriculated at Fetakgomo Senior Secondary School, Mohlaletse Raskhukhune. Tlakale was a graduate of University of Limpopo of the North, now University of Limpopo, after having completed both BA Ped and BEd at this institution. Nariadi had a stint at Mamokgalake Chweni College of Education as a lecturer and proceeded to the Mogodumo Circuit at First Education Specialist, responsible for foundation phase. After a few years, she went to Tabamopo Multipurpose Center to assume the position of Senior Education Specialist. Since 2008, Tlakale was stationed at Capricorn District Office as a Deputy Chief Education Specialist, responsible for facilitating educational technology program and early childhood program in the district. Besides the 2 degrees from the University of Limpopo, Tlakale continued her studies at Tshwane University of Technology and completed National Diploma in Computer Studies. Tlakale was employed on part-time basis at University of Limpopo to teach primary school teachers who were upgrading their qualifications through following programs: National Professional Diploma in Education, Teaching, and Numeracy in the foundation phase. She continued, never stopped, after acquiring her other qualification, but opted to capacitate herself further by doing: first, Certificate in Computer and Computing, TSA, now UNISA. Second, Certificate in International Computer Driving License, ICDL. Third, Advanced Management Development Program, University of Pretoria. Fourth, Assessor at ETDP SETA. In her own words, Tlakale describes herself as, I am a born proud, passionate speaker of Sepedi. I am an accomplished author of Sepedi language. I hold a senior education in Sepedi. I taught Sepedi and method of teaching Sepedi to potential teachers. Tlakale leaves her husband Benjamin Sefoka and their 3 children, Mama Tshwane Sepeu and Mogologolo. She survived by both her parents Moamorei and Kutwadi, as well as her brothers and sisters Moloto, Makopane Chushane and Maposhane, her nieces and nephews, and brothers and sister-in-laws Jerry, Chris, Moody, Sipei, Lydia, Lore, Lebogang, and Portia, as well as other relatives. Robala ka khutjo na re adi a Kutwadi le Moamorei ya ngwato. Leboga.
Re a leboga, thank you. A ke re ke ba technology ke le feng le šomeng ka mokgwa le kgonang ka gona gore re kwepolelo ka mogwera e le go madi, and then ge re fetša moo re tla kgopela DK Mhuba a tla fe polelo le yena. Yeah, personally some technological challenges, but they are sorting them out. And then, in the meantime, the culture music, just one stanza. Rukupele DK Mhuba on behalf of friends to come and make a tribute on behalf of friends. Just one stanza. Il est seul entry. Là, la gueule, il y a futu.
futhi. Aba futhele nyana bitha. Thank you, Lord. Yesu litwala, Yesu twala la phakade, akekho zozabia, Yesu litwala. I did ask the fellows who are operating the machine to play this song, because in my last conversation with Nariadi, we had to pray, and the song that you're hearing now took the center stage. I just need to put a disclaimer. I'm not the only friend of Tlakale. Many of you are here today to pay tribute. The unfortunate part is that we can't all speak. There has to be somebody who will speak on behalf of the friends. I thought I would speak from the heart, and I realized that speaking from the heart has got its own challenges. And the challenges are that you might end up crying and spoil the entire occasion. And I decided to write something that I can share with you, fellow mourners. 2021 remains the darkest year in my life. I lost 2 people who were dear to my life, and it is painful. It is a pain that cannot be shared. It remains bearable to those who were never in our situation. Be strong is a common phrase of comforting. But beyond that, you are on your own. And I know what I'm talking about. Last week on Friday, we had a deep casual chat with Nariadi. We went deep into serious issues. And as we were speaking, she assigned me some responsibilities. And as we were speaking, she gave me some responsibilities. And she said to me, I'm giving you a time frame to complete such. Unfortunately, that time had not arrived, and Nariadi is not here. If I were a politician, I would have said, wherever you are, Nariadi, give me a signal. For you meant well and confided in me. It should not be a secret to reside in me for 4 years. I shared a secret with you. A secret that my late wife told me in 2018 about you. Asked me how I kept it for long. Even my secret portal is surprised by what has not. Even my secret portal is surprised but has
no capacity to ask me questions. As expected, we did not burst into laughter, but me and you were shocked. You were shocked that I kept it for 4 years. I was reluctant to reveal it, but you said to me, I was reluctant to reveal the secret. But in the course of our conversation, you said to me, "Ke tlo sepela wa hloka motho o mo jago." I never knew that it was a sign of saying goodbye to me. I'm here today bidding farewell to you, but such words are still lingering in my mind. Indeed, it was the time, and I felt relieved after that. The remnants of that secret, Nariadi, the remnants of that secret, Nariadi, will be completed by my late wife, Maite, as you meet in heaven. Tell her that I love her, and her children are saying hello. Tell her that you gave me a difficult assignment, surely. Tell her that you gave me a difficult assignment, and surely she will reply that, I know my husband will do it, for he loved you too and cared for you. What is comforting to me is that you are now resting with the Lord. Those who do not know will be surprised that you were born again Christian. You committed your life to God, and you were very prayerful. When we started the prayer sessions in the middle of June, you committed to join Zoom link every day without fail. You woke up at 5 o'clock, you woke up at 6 o'clock daily. And those prayer sessions meant a lot to you. I remember in the first 2 days, you said to me, "Phahla gape ke kgale ke robetše ka mokgwa o ka go robala ka ba ka lora." I replied to you, Nariadi, that let's do what is humanly possible in this mortal earth, and we leave everything to God. Your children must not imagine any frustration and anguish, for you left a panel of unselfish people who will help without reward. Your children are exposed to a reservoir of knowledge and expertise. Theirs is to tap into it, and thou shalt respond. I shall miss your words when you had a burning issue, as you will say. There were many that you could have shared with. There were many people that you could have shared with. But you liked the manner in which I will decorate it, as if it was mine, for the art of talking is what you cherished about me. To the family members who knew my relationship with you, especially Mam Ray and Gudwadi, as I pour my heart to them on Monday, realizing that it was me talking as they mistook me for my brother Mpela, they roused to say, "Phahla le tolo la gago le sepeje, Modimo o le tšere re šetše nyanyeng, nkabe a no tšea rena mankgeretla." A bitter pill to swallow from loving parents, and have accepted that certain things are not within their controls. When you said to me,
you just want to go home to rest. I never imagined that you meant this. When you said I should bring special food at home as you will be resting, I never knew that you meant this. When you said I should continue to pray for your children, I knew that you meant in your absence. I never knew that you meant in your absence. When you said JR needs a mentor to encourage him, I thought we would walk the journey in pair. Your laughter, kindness, and love shall surely be missed. It is difficult today to find people who are genuine and with a good heart. You were indeed a rare species. All is well, Nariadi. It is well with our souls. There is a place of perfect rest. Rest for all is well. Mother Teresa says, death is nothing else but going home, going to God. Let me repeat. Mother Teresa says, death is nothing else but going home to God. The bond of love will be unbroken from all eternity. Mahatma Gandhi says, there are no goodbyes for us. Wherever you are, you'll always be in my heart. Queen Elizabeth, when celebrating 40 years, had to give a message to a mourning family. And she said, grief is the price we pay for love. Fare thee well, Litolo. Fare thee well, my confidante. Fare thee well, my sister. Till we meet tomorrow. I thank you and God bless you.
one of the people called Tlakale friend. Yena na re a dia mamrei tswa ngwana wa mamrei tswadi Masefoka ka nama Tlakale wa beni mama swali fanikela ulo phasangwana le Sefoka Mani Rakadi not living everyone Tlakale will call by name with dignity, love and care. Let me first start by thanking Mama Manuaka Manitizi. In 1984, I never wanted to go to Tefluok. My father told my aunt Ruanaka, Rumisha Tef Maragai Rati. Manuaka Anase Wana khaitse dia mgatjake we a Tefu ke Tlakale na re a dibina la gago le o tlhokomelana o kwa tshoga selo. Little did I know we are going to end up on the same floor. Like Peter said. 37 years later, I feel so privileged to be one of the people called Nari. What a human, what a gentle human being, beautiful, a woman of integrity. The company Matatia, Arsavia, Maina di Belus Momagoton, the Mayor Mainabat. How can one integrity of the company? We talk about the company the Mandela. A woman of integrity. Musadwa nete kante lekateng no mlebelela asepila. Tlakale le bophelo. Ge re bolela ka motho wa go phela wa gore go dula le yena wa kwa gore ge ke tsoga ke nya go bolela le motho ke tlo go bolela le yena ka tsa bophelo ra no bolela ka bophelo ka mokoboleng ka gona it was Tlakale e bile mokgotsi wa ka o ileng gore Tlakale a go rata a go tseba o tseba gore o tlo tseba se sengwe le se sengwe ka wena and you know you are safe because it's in trusted hands. Tlakale o ba tseba motho o mongwe le mongwe ka mokgwa a santse go mo ke ngwanabo ke mokgotsi ya gagwe le colleague ke neighbor o tseba se sengwe le se sengwe ka motho o yena spiritual person. Puro ka Tlakale go le light. Go sena ntse go imelang ke mo bophelong. Ke rena batho re ka mmetsa ka diphiri. O ba tla ba go botsa baki. Ntse ba re ke speaker go no ba tsisa ona ke ntwa mang yana iki. Tlakale was a woman of class, style and elegance in a very silent manner. Bo tsela gagwe le style sa gagwe le maemo a gagwe a ba sarase a ba no sepela le yena ga apere ga rekile roko le tsane ka shopete le reke roko ya pare ke Tlakale e tla ba e ka re wena ya gago e rekileng ke la rata ga e ditse mo go Tlakale e tla ba e khweditse motho e le e botse o bona ga go rase me boneng ka bekeleng she was a stylish beautiful woman, a woman of standards. Tlakale ba tseba standards tsa ga a tseba gore maki nna ke ka go tsaba ke ka go no sega ke ka go no ba bus e be le standards tse ke tseba Tlakale ka bona ke tseba gore re ke pita go ka tsebe
tshintshi mara ga ke fitlha ka kana ga gore Tlakale be ke no tsaya di mama utile lao uti mamang go sena tseo uti Sam re sena tseo tsa gore go na le Dr. Tlakale wa no bona motho whether ke mosadi ke monna ke motho go Tlakale wa bona motho a sa bone gender race age or anything you have. It didn't matter to Tlakale. What mattered was, are you a human being in them? Tlakale was very comfortable in who she was. Very. Wa tipishi ba sa thushi ke selo mo bophelong go le ga tsena la ga bolela ka motho la ga dutse o a tseba matšwago le mayang gona batho ba rata go Tlakale ke socialite o curious mama tla ke a tseba gore why she had to be like that o ba tseba go tsogo re santse re tsile dilo tse re santse gore re di tsebe a tseba gore tsela ya ga mama tla ke re fitla mafelelong dilo tse a re siang le tsona re tseba gore re di butsise re di shumisa jwang ebile socialite a tsene a botsentse baneng ba gage a ba rutile bana ba gago ba tseba gore mama o kae obviously socialite ba tseba gore le ke direla bana ba ka ba tseba gore re ke sego a itlo ba ditshwana because nna mma bona ke ba diretse the best in life. Tlakale ba turn a tough situation into a well-managed situation. Ba re tsebang ka moka re tseba gore Tlakale o ile ga abela ga bana ba tla ka di-condition tsa bona mo lefatsheng nna ba re tla go nna tšatši lengwe ke gopola ke re Tlakale le beng mang tla gona ke re no robala le e yang couple Tlakale ba ituka ka lemoga mosadi mo ke mosadi o tseba gore young as I was mara ke na bana ba ka ba tla bona ke tlo itopantse ka ituka wa tseba a tsena sugar diabetes into nothing mama tla go ibolela ka sugar ka bolela ka kanta kana o itwala a itela o kare ke go ba botlhela a ba re le batla ena ba ka ba ka ba ile na today I know I have lost my friend ambassador. So I have lost a brand ambassador. Brand yaka. Akina confess to father ko mamre di kutwa. Etna abo to ko Tlakale. Undi kitse mwana wa ra ka ntlo ngwana nyana. Undi ke ake ba le dingwe di bala nna jwale ka nna gore ka gae ge ke tsena ka mo wele no tsaba gore hela Tlakale itleng ka nna ka lena I change ino tsela bilibile go la tsambola ma ke ba Tlakale sa le yena ola a change mamtla ka gore Tlakale go mo lefaseng o botse molotlo o botse mafashane makopane tshishane bana be se dingwe ka moka o se tloge ke sa le gona I'm a fully fledged sister ya ka nthabedi ka ke go ka ya ka nthabedi mo bana ditogolo ka moka le a tsaba gore le re maneki Tlakale wa tsaba ga botse gore o le tlisetsa o mongwe mane Tlakale wa ka o sepetse mara nna a ke sepele le yena ke na le lena ka lena the entire thing and the Pashankwana family yo anti ben sa tsebe gore ke nna mang re le mang ka tla tseba gore Tlakale o ntlisitse antira ngwana ka mo gae ka mowe ene gore ke ngwana ka mo ke bona gore motho o ke a morata wa tseba go phela le Tlakale to love Tlakale was just so beautiful because Tlakale is love herself. She represents love herself. Gore ke re ga ke tsoga ke nya go tsema gore jalo go le rato la ka mamtlhatsa ke Tlakale le ke thaba le momoyeng a ke tsebe gore ke tlo diang go ye ngwa le ngwe modimo a tseba gore tlo mphantongwa ke tla kgona go ithuta ka mo botse mo le se se mafishane
ntlo ya lena ebile ntlo ya rena ya bogae la bobedi la Tlakale ga e tlo tšhentšha re tla tšhentšha sefane sa yona re tsebai but ke tshepa whatever with Tlakale, your family, I mean with the Mapeshane, you really played your part. Re sinne ka wala Tlakale, re sinne ka rapela Tlakale, re sinne ka wala Tlakale ka motseng wa lena le jwale ka mo pelong yaka ke sana o gopola mabotse fela a re dikileng ka ona a o dikile. You have played your part Mapeshane, ke a go leboga your selflessness, ke a leboga mona sesiele ke a tsewa ka moka a ke nyako bolela le ba bang mara ke santse go sengela out because ntlo ya gago ebile ntlo yaka le nna ke ka gae Sefoka family o butif Chrissy Sesimodi Sesledi Sesipei and the nephews and the nieces and the extended Sefoka family Tlakale o ba ra ga bolela ka lena a bolela ka bogadi ba gage ka go ikgantšha ke kgopela gore bana ba ba ga Sefoka le re tshwaritša ra le lena re ka se le bakiše bona re tseba ka mokgwa Tlakale a tsebileng ka manyetseng ka gona o ile bogadi a ke kwešiša ene a bo rata o tlhokofetše o ile le godimong a rata bogadi ba gage le rena re sa le rata ke sa le rata jwana funny girl JR golo tlhatlhankwana ke tlo le botša bana ba ka gomma lena you were just something else le kwa le moya wa lena o ya fase le emeleleng le tsebeng gore your mother believed in you, your mother trusted you. Mama lena a gona ntongwa ka montlong a ka tsebe gore ka dire gore o tseba ga ntse gore ntongwa le ngwa ge tshwana le gona ge gola le gona ge tšei a le gona di tlo diragala o sepetša a tseba a le trusta go phala le yena a trusta go le phala le yena jale nna ke re ngwana baka le tsebeng gore you are wearing a trust and confidence that your mother gave to you and that she left this world knowing your mother will how she trusts you. We trust you and we will follow you, we will be behind you, Banabaka. When you feel you miss it, stand up, celebrate, thank you, Mama. Kisema ore, molong gona, renka wa fatu, kitso nyamisha, kitnyako ya melela kibe strong. Mazona lupi. Many years ago, Karinyaka boyfriend, Rebona, our boyfriend, Tlakale. I think Reboni was fella. Naki at I was young. Mara somehow I just felt the only gentleman, the only elegant man that is really suitable for this beautiful woman, Gwen. And Masi, uberekile lerato la gago mosadi wa gago, uberekile bonna ba gago, uberekile bopapa ba gago ka elegance. Ka sepedi ba gone upon upon. Hwetša ka nna go fa 100 upon 100. You have been the best prince for our best princess. Go sena monna mongwe wa go phala wena a ka kgona Tlakale a ka nyalana mosadi o mo botsa go swana le Tlakale ene modimo a eno nyaka le sogana le le botse la go swana le wena ba bolela ka Christianity ba until death to us part we berekile taba gago ben waka benwa Tlakale we berekile ke sa le nna me kwa Tlakale ono lo motsebang I will always love you. You will remain special to my heart and I will come in that house and still do what I used to do. Recognize that I'm not going to I can say for one and say to my sister was it sa go phala tšo re go bonego ka dignity di dirile o ka tsoga go a se dira. Remain a beautiful husband. I know it's not going to be easy, but I want to say to my sister was it ka se dirile it papa o tseba gore you've done an amazing work. Tlakale wa maki tlokamka ile ge Tlakale a tlhokofala ba tsebe gore ba mputše everybody wa phone a re maki ka tseba gore o latlhegetse bana bešo ka moka everybody and ba bolela nnete I have lost a good friend. I have lost a partner of my life. I have lost my sweetest person in
tsoga Tlakale o ba le bohloko. I could not carry it for her. And ke re Mamtlha, Nariadi, I love you. I know you are in peace, my friend. I know you are in peace, my sister. But you will forever be alive in my heart. I love you so much, my beautiful partner. You will remain Takalwaka forever. Go get a I've lost someone that was so dear to my heart. And this came, if I let go on physically, but I know I'll do it in my own physical way one day. Thank you. Re a leboga mantšu a hlobošo go tšwa go Maki. Bjale bothata gore ka se mo stope a bolelela ka na bolela letšatši ka moka go tla mo emiša jwa mara o boletše o tseneletše o photlišitše pelo. Bjale ke tlo kgopela gore ba Sefoka Seipeng a tle a bolele legatong la lapa la ga Sefoka ge a fetša mara o ile ga kgona go kgwetsa kgona ba sa yo tšea koloi somewhere and then ba betsene tseleng mara o ile a ka no connecta ene mme be re moragonyana ka connecta. Okay, Seipeng a tla fihla o sa le mo tseleng go tla re ba le ba technology ba leka gore ba mo connecte re ka re sa mo emetše re kgopele from the Nchabeleng family Mashweni, Mrs. Mashweni ba ka tla pele mo ba tle ba photliše pelo ba Mashweni.
ke yena mama Shweni yena o a mo go pela lena ke tlo thoma ka go le dumedisha ka moka a ke le dumediseng ka moka ba o le go gona moka ga mmogo le ba ga Ntšhabeleng le ba ga Sefoka nna ke nna mmago Mashweni ka nnete ke nna ngwana mathomo ka mo family ya Ntšhabeleng ka go gore family ya Ntšhabeleng e na le bakgalabi ba bararo le dikgaitsedi jwale ka mola go mogalabi wa mathomo ke nna ke le go wa mathomo wa latela tatago Tlakale wa latela wa mafelelo e le go Nkhone jwale nna ke ne borangwane ba babedi ka ge tate ile wa mathomo jwale Tlakale ko mongwe wa bana ba rangwana ke banyena ba babedi ka moraga mo ba be ba le maswana a mane jwale leswana le lengwe le le la no kgetloga kgale kwa go 1984 jwale le go Tlakale wa molatela jwale ba re šomo ga botsebotse re rwele megono ga re tsefele ke selo ene ke kgopela Modimo gore a nkgontšhe ke bolele ke be ke fetse ke se ka thetega yo Tlakale nna le yena re be re swana ka character ya Tlakale le yaka ga di fapane o kalo ke motho wa lesego ke motho wa lerato se segolo ke motho wa go bolela Tlakale jwale le nna ke no ba jwalo re fapela le ba bangwe bana ba borena le ka lebella se ya Tlakale a se motho wa dipolelo tše ntši o no dira ke ka mogwala o ka gona le ka kwa geshu ke na le moratho wa ka ngwane le ka geshu ba nyana ke ba babedi le bashimene ba 4 mara bashimene ba tše ba kgetloile ba bantši bone o tšhala ka o teile gona ka kwa geshu le gona ga ba bolele kudu ke nna ke nnoši ke bolelago nna le Tlakale be re kwana ka polelo ene ka moga bo Tlakale re tlaleletša ke makopane ba ba mawa ba ikhumoletše ke gopola ngwagola no se ngwagola ke 2018 ka 2018 ge re boloka rakgadi ya ka o mongwe nna le Tlakale be re le diboledi ka mola ga rakgadi ya ke go thomile nna pele ka re ke go bulela tsela nna re a diangwa morei ke moka ka re go fetša wa tla ena jwale batswadi ba ka le bana ba ka ga botsebotse ke šetše nyanyeng go bolela nnete ke šetše nyanyeng ka baka la gore Tlakale o ba nthega ka dilo tšohle ke gopela ngwago mongwe le gona re swantse re tšee leeto re ye Felotsoko jwale ka re ke a phaya yo mongwe wa go ba le ka godimo ga ka a disapprova eto le lalaka kganti moisane o kile a ruta le Tlakale Felotsokwana Tlakale a re go kwa tla ntherare ei ke tlo go lwela mogolo wake wene mphena motho yo ke tlo go laetša ke tlo go lwela ka mokgwa nna le Tlakale ra ba re le ka gona e be ne ba motho wa gona ka ona mokgwa le go ka gona jwale le ka melebela Tlakale ke motho o mo botse ka tlhago wa tsaya Tlakale o bopegile ke sa go ba mphala ka sona
a ke le ba bangwe ba ge re ba bangwe ba beautiful ba bangwe ba o ka re ke rena banna rena ba handsome jwale mo gona Tlakala banna o ba mpea fase ngwane e fumane ko re ga re ke apere le mokola mogwera go ga bolela mola ga re kile roko wa e reka o tla ba e lahla wa re kotse roko ga e botse se a rokega go Tlakale ne o dula ga botse ka khalanyana tša gagwe jwale se nna ka bo ke se leboga mo go Tlakale ke rato le la gagwe le lesego le la gagwe le tšeka mokana ga tsone ke gopola mogala wa ka mogala yo mašweni tšatši le lengwe ke mo kwatišitše a ke dula ka baka la gore nna be re no tshegela re sene mathata o tlo re go nna a re mara ke go makale ka baka la gore wa betšera ngwana gape ra ngwana ke o ne ba ka no mogamoto tata go Tlakale a re wa betšera ngwanago ko re ra ngwanago le ge motho a ka re ke a mo nyamiša ga ke a nyama jwale ga ke go makale le wena go le ka ona mokgwa mohutao nna se rena type tša go nyama ke ra ke go botša nnete for sure le mmazu a tseba gore Tlakale bane ba ka ona mokgwa mohutong re leboga modimo ga re bopile ka mokgong re se type tša go no amogela ko re lo tša gore swabiša jwale ga botsebotse ke fele ke ba botsa ke re ko re beitine Tlakala go ba e swere a ke re ka kwa ge batho ba kitima rile la ba swara di-beitine ba fa ba bangwe o mongwe a tšea fa o mongwe jwale Tlakale beitine a go ba e swere ga ke se gore motho wa tlo go e receiva ke mang ene o tla e sepediša ka ona mokgwa moto o Tlakala a go ba e sepediša ka gona ke nyako le botsa history ya ka mo ga ge šole ka ga bo Tlakale re no bela gore re le badumedi ka ga borena re no tsena kereke ene re tsena kereke e tee ka gešo ka ga bo Tlakale le gona ka kwa gara ngwana re no ba tsena kereke go swana ene ba no re ruta selo se te kore lerato fela ke nyako go botsa nnete ene ba fepana re bile go ne ragadi o mogolo o tlhatlama ke tate go a ba le ragadi o a tlhatlamago tate a tlhatlama ke tatago Tlakale go a ba le ragadi o a tlhatlamago tatago Tlakale a tlhatlama ke ra ngwana kwa mafelelo ba ba lošiena ka ona mokgwa mohutong e o tla lesogana go tla mosadi go tla lesogana go tla mosadi jwale ene le ge ba fepana o la mogolo ragadi o ba fepa ke tate o a latela go la tate o fepa ko ra ngwana ke bana ba ragadi ya ka o a mo hlatlamago ba gotse ka mo gara ngwana ke ka mokana ga bona go no swana le ba ragadi ya ka o mogolo ge ba gotse ka re ba fepana ene re ratana ka ona mokgwa mohutong wa gola re bolokile o mongwe wa ragadi ka yona kgwedi ya July ka di 25 tša July jwale rato le Tlakala go bane nalo ga ke le makale go bolela nnete ga ke le makale se sengwe se nka go le botsa sona ka family efu ka mo ge šube go ne bophelo ke kwele mogwera go a re Tlakale o kila ba le malwetšanyana mara a mmotša re a me fighter ene ke tlo a fenya ene Tlakala a fenya ke re ke nyako go botsa nnete lo jwa bo kila o mosware yo mathomo yo cancer Tlakale ya bofe a boraga ke nyako le botsa nnete a boela mmele wa gagwe yane wo mo botse o no tshwana le ka ona mokgwa motho a leng ka gona jwale ka mo ga bo rena ka mo ga bo tate ka ga bo tata go Tlakale ragadi ya ka wa mathomo kwa 1914 o tlhokofetse ka 2017 you can't believe it a ne 103 years tate o belego ka 1917 o tlhokofetse ka 2014 a ne 97 years ragadi wa rena wa tlhatlamago tate o belego ka 1921 o tlhokofetse ka 2018 a ne 97 years a lekana le tate ga a tlhokofala tata go Tlakale o sa phela e se a tla gona jwale ka baka la gore ke motsofe o belego ka 1926 o sa phela o ne 95 years maloba ke ile ke anagela ngwanyana ka ke molaetša mengwaga bona ke tla le botsa ile ba mafelelo ke molaetša mengwaga tata go thušane ke molaetša gore
ba le ba mafelelo ba tlhokofetse ka moka ba ne 85 ragadi ya kwa mafelelo le rangwana ya kwa mafelelo ba tlhokofetse molemo ane 85 years jwale rangwana ke ena shitse wa noshi ngwago ne 95 years ge ke anegela ngwane la ka re mama sepelo botsana ngwana go gore a ipele 8 years o tlo tlhokofala ka morago ga 8 years a lekanelo la mathomo a le 103 years ka bane ba babedi ba tlhokofetse ba ne 97 ba babedi ba tlhokofetse ba ne 85 gore gore o la go tlhokofala ne 103 o tlo rangwana ke o tlo swana nae ge ke botsa rangwana ke ga a kgotsa re mma kore ngwane a go ga nthate o tlo gane o senthate ke tle ke tlhokofala after 8 years now a wayo ka se diragale tšatši la go tlhola jwale nna ka ga borena go ne bophelo re no ba yua re fola ka baka la gore o ba gona nka se re ka baka la gore rapela modimo go baka mara modimo o no ba le rena o ne re thega jwale ke kgatla ke gore nna le ena ge re boledišana gantšhi re be re no bolela ka taba tša modimo pele ga moo a kere mma go tlaka le ena gona kutoadi ya ngwamorei o re mitša ngwamorei o re mitša gore ke kutoadi ya ngwamorei se ka ra re ke kutoadi ya phatla jale širino o tloela gore ke kutoadi ya ngwamorei o gona o belego ka 1936 ngwago ne 85 years jwale wa bona gore modimo wa re fa ka baka la gore le rena modimo re mo rapela ke ra ke nyaka go bolela a tsa modimo go mo rapela ba re se o mo kgopelago o go fa sona ka pelo ya go e botse modimo jwale ke kgatla ke gore kutoadi bana ba gagwe o ba rutile go phela ga botse ka malapeng a bona mokgonyela go mogolo a ka ntlhatsa ile go seme le mmasušule a ka ntlhatsa ka mokgwa go ba phela le Tlakale ka gona le ka mokgwa mmaphošane a phela go le monna gago ka gona ga ba ka tla maatla a bolela o ba tlo no bolela tsone tše re di bolelago ka moka nna ka borena re phela le banna ba rena ga botse ka mokgwa o Tlakale go ba phela le mazwi ga botse jwale nna le Tlakale ge re le mmogo gantši be re no tsošetšana ka tša modimo re bolela tša modimo go tše le mo go bose ene ba nkgatla ka gore ge ya tlile kua gae o batla mphonela re mato mosadi ya moloto ke raga na re a di ya ngwamorei a re ke tlile le hono tla ompone ke moka ke tlo tloga ke ka gabo a ke dibele ka baka la gore ena e be se motho wa go hwetša ka ya bathong ka baka la tše tša go be di moswere ke moka re o dula le ena ra bonana e le mo go bose jwale ge ke nyako le botsa nnete pebile e fele re eletša e re mo lefaseng re mešašaneng re mekutwaneng ga go no atletše go ruri o mo le o mongwe netšatši la gago le a tlo go sepela ka lona jwale ge ke e hlalosa nna ke re mekutwane re lego go yona e no swana le bana ge ba le malapaneng bana ga ba tšwele ka mo lapeng ba le mola ba bapala ba ipsile mo le mo tšwele ka gabo ba mola ba raloka ge letšatši le dikela gobane you are a responsible mother or you are a responsible parent o tla ema mo gating wa re letšatši le a dikela a ngwana ka o kae ke ra go batswadi ba e leng gore ba responsible o ka seno o dula ya ba le tshitshing jwale le modimo jwalo bana bešong o ile ga a bona tšatši la Tlakale le dikela a ema a bitša Tlakale re Tlakale tla ka gae letšatši le diketše Tlakale a rothuta se sengwe mo a go ba le ntshe mola mekutwaneng ya gagwe mola malapaneng a gagwe a rothuta everything a ema ka maoto a ya ka gae Tlakale o fihlile ka gae go modimo wa gagwe o mmiditša re tlaa mo ba le go ntshe ba tekile tafola ba iketlile o mmotšhetša mo le gore a bo phela jwang le bommamang le bommamang ke ka mokgwa re phelago ka gona le rena modimo wa rena o sa tlo no re bitša ka ona mokgoo ge le dikela wa ema go bitša re mama jwene ke kgale letšatši le diketše tla ka gae wena pa re thota le wene wa tloga mešašaneng ya gago wa leba ka gae mo modimo wa gago
a go agetse go ngwako ba re go ga wa go ka diatla jwale ke khatla go gore ba re modimo ke la no rata faselela gagwe a re fa morwa go ya tsotse go ano se gore a tla re hwele nna le tlakale ke tabera ba re tlhore bolla ka yona ba re hwetse ba re ya no roba ga hulela se ka tlhwe sa le lehu ya no ba morithi wa lehu wale le hulela madidi a ga e se selo a e sa le selo re ka se le go ba ai that is why ta vita a gila no wala bisalemela 23 a re le nka sepela ka tlase ga morithi wa le kwa ga re nka sepela ka tlase ga lehu le ga nka sepela ka tlase ga morithi wa lehu ga ke bo efe selo jwale a skera weifa morithi wa lehu le sepetse gale kriste iso le roba ganje ba dumedi ba modimo ge le botlaka le bona ba fitlhile mo ba go ba eya jwale nna ke re go ngwanefu ngwane ya ngwamorei ge mo rata ke re ke le fadu ke magana ke bokhulwana ke madumela boswana le ge le moshwana jwale ke re wena ke re modimo a mo gaogele a mmoloke a mo phadimisitse sefatlhogo sa gagwe gomme a mo fe khutso a moya wa gagwe o robale ka khutso amen memories of the girls in the same Leangwa. Hello, wow, yeah, no more. I just speak to one.
Then Nadia became my sister. So I'm in the privileged position here for it. It's about the relationship with Nadia. The relationship with my sister is was also my colleague. Our relationship. We had a lot of great adventures in Nadia. Nadia was fun and she was fun and irreverent and full of spirit and fun. You could have my care with Nadia as a friend, and everything that my care with Nadia ever told to about it. It was very genuine, and there were times when Nadia would say things that were little expected on the disciplinary, but it was just it was just Nadia, all those who know Nadia, no as much as no whatever she meant and what she meant to say and what she said to me. In a few things that stand out, it's two things great in the things that stand out about my experience and the first time that I had with her. Sama Tomoki, marami niya na kuha 1994. Naria hindi masubay diba at mga nag-ieg sa sila mga autism. I'm not quite sure kung babat nyo sila. O pero may naman sila babat i-check out po. Dapat na rin naman ang kausilin. Iba. That's fine. So, marang mas pa kanya na maza pa na kukuha ng pag-ako upay. So, kung nagsas pa rin. Kalawa karay kasalan ni Naria. Kaso kanya po sumong. Makikita mo sumong ko ito kung kolo ba mukilsi ka malakay ura ay man. Disutari puro lady shot. Ay kita mo kita man kita. Di regular. So, very kitche. Siya malabari. Ako kan di talaga di sa kaswa kaya di awa di sa di sila. Sabi ka, hey, no, di ko pala di sa time di porparao. Ang kamera ko sa kaswa kaya, ay, di ba warin si Jali kita kapag dito ako meron kung kaya kakain. Nagaya dito ko sa aso kapag sila ako nagsikibat sa waking. Jadi kruwa na kira, at ano ko na mo ni sa ito, at ano ka na mo ni sa ito. Ano ko siya mo na ba mo-observe na rin ba alright, masubong si Fosti ba hingga berapa sa kabar sedang kakay karawan na guys na sinabi kakay sila ko na kakay kaya kakay rito ka na mo marangas pa kanya na mas makuha na ka na orin oriente ba dahil ako maan mas masubong na nakamukulo hindi ka wala ko massage di ba hindi ba ka mo kung wala ko massage na rin ay baba so pero kung sa jira mo jo ay ko very kita sa siyo na wala pa kasi ako sa siyo ko rin very siyo ito ba mama ko na mapasa no as ba hindi ka po sa siyo ko rin dito ko awala sira o ay no sa narur na so na baka mo ko kusani una ba we kere hey ano ki nagoro mo ko sa bawe para din sa nagnya ko mususa dali kere may kinati ko massage dali sinasara ko massage hey arohay marwa pa pag marako niya sa talaga ko sa wala ko sa kere ay dito wala ko no pa itiduran marka ro itili are kala din ba hey dali ako to ako dito I was then the captain pari riar ka mereka mencoba ituran lalu rinci ini jadi ini apa sih ini ya kayak karena saya tak masak dan masih iya apa kau tunggu kudinan oh ya oh ai bapak ituran ya aku nanti dalam penurunan tadi nabi hindi ba yung mga kaon na sa ko kaya yan na ko yung harami yung princess Sanigeli at sige na parang kasi sa lokal na ay kaya si kalpas kaya mamatay so I'm trying to explain the nature of relationship yaka in Abia when I say to my sister and
she felt like my sister. I know she knew that she was my sister. She could talk to me about anything and everything. You have a very good relationship with your sister-in-law. When your sister-in-law can, complain about your brother, her husband, your brother, to you. That is the kind of relationship that we had. And I know she had the same kind of relationship with my other sisters, Eulogy, and she had a wonderful relationship with everybody in the family, with my brothers, very experienced. And, she was like, we brought sunshine into our family, lots of laughter. She got along with everybody. I believe for everybody who was about that time feels a special connection with her, as though, every time she connected with you or spoke with you, it was like, you were very special. It meant something to her as an individual. So she had that way of connecting with people that was truly special, and I forever remember it about her. And she never seemed to ever get angry. In the time that I knew her, maybe 6 years, that she was a part of my family. I don't remember ever. I've never seen her angry. I don't know, maybe my about this can tell me that, but I have never seen Tlakale angry. And the other members, our children loved her. She had a wonderful relationship. She always told me about how my son Kumojo would phone and so say, when she complained about it, she said to me, you don't phone me. But Kumo phones me from Dubai, from overseas he phones me. So, someone's job I'm saying to memory, Palapata Mugam Professani, or Kamakaba Puchani, Makobani Kamakagalati, that we loved her, she was ours. She was my sister, she was our sister, she was the daughter, the family. One of parents were still alive, they loved her, she made a great deal to us. She was a wonderful addition to our family, who became a member of my family. And before I go too long, I also want to mention the other part, the relationship I have with Tlakale as a colleague. I call it a colleague because we wrote 2 textbooks together. And Tlakale, I would follow Tlakale and see Tlakale. I need people to develop materials for schools. And Tlakale wrap up inside a team, get her colleagues, get other educators, and in no time we have a team that we can put together and produce materials for the school. So she is a published author. Her books are being read and used in the schools from 2013, for example, the grade 9 book, Kijima, which is a learner's book, teacher's guide and reader for that grade. It has been used in the schools ever since. And kita lebanon terus semua cakap baju ya di maya grade 9 tak bawa kan and that kind or remind day. So I mean because I think it will mean a great deal to them to read and the colleagues that worked with her sent their, deepest condolences. They were fond of her. She was a wonderful person to work with. There are also condolences sent by the Macmillan publishers. Sorry, not Macmillan, but she worked for Macmillan as well. But by the publishers, the publishers that published the book, the great nice book that I've just mentioned. I just want to say because I could go on and on and on about Narayati, but we had such wonderful times, and I will miss it. I miss it, but I know that when Narayati, she's having fun because she was fun and happy. I feel
So we would tell us in Nari, and she would keep on telling me when I phone, she would say to me, I feel like it was even I think it confused when she was in pain, she would say, so that she comforted me and others, even though she was going through a lot of pain. I'm so happy to know that she was loved by so many people. I suspected it, I thought that would be the case, but listening, for example, to her dear friend Mikey and listening to the other speakers today, I am truly comforted, and I hope that Mazi, my dear brother, my beloved brother, that you feel strong, that you know that memories keep us strong, that the memories don't go, that the spirit is alive with us today, and always it will stay alive. Her spirit in you and in the kids and in everyone who loves and cherishes and shares that care. And if I may, I'll just say a few words from the song Rise Up by Andrade. Incidentally, I sent my brother Baby the lyrics of the song on Sunday, just to pick him up and try to offer him strength during this time that he's been, the whole family has been going through, and try to support Nadia through her pain. And before I say those words, I just also say very, very special thanks to Maputani. I know Maputani was not one to be saying, you'll say this to my sister. I don't need anybody to thank me. But nonetheless, it's not to thank you because your support was unbelievable. The support you gave Naria, the support you gave the children, the support you gave our brothers through the time that Naria has been ill. Because out of this world, it's not many people, their sisters or otherwise, are able to give that kind of support to people during their time of pain and time. And the words of the song by Andrade, just a few lines go like this. She says, "You're broken down and tired from living life on the merry-go-round. And it may be hard to find the fighter in you, but we will walk it through the pain." And he goes on to say, I will rise up through the ache and pain, I will rise, like the wind, I will rise. And I know that we will rise because there is hope, as the song goes, there is hope and with us, Marian, with you, the family, the children, Marian, with you, Marcy, Marian, with you, but Marian, they are and Marian, with all of us all the time. So we will rise up and we will stay strong, and we must rise up and stay strong for her because you like it like us. To rise up and stay strong and not be despondent, like you would want us to do. I would say in honor of her life, let's live our life in celebration of the great life that she gave all of us. Thank you so much, everybody. You're broken down and tired of living life on the merry-go-round, and you can't find a fighter, but I see it in you, so we gon' walk it out. Ooh, Let me just talk. we gon' walk it out. Yeah, nako ya re betha ke
ke tlo kgopela Rosa le Vincent Obatlemo for rendering the tribute item. Bano tell Baba video receive on time. Vincent and Rosa. And then Chweni Lena Mela Khausi for Atlatla Abulela on behalf of the neighbors. Okay. Ke a le dumedisha bo bohle ba le phuthegileng mo ka lebitso le le botse la morena wa rena Jesu Kriste. Nna ke nna Rosa Maboya. Ga botse ke tlo representa di colleague tša gage e le gore ga botse I'm more than just a colleague to Tlakale. Nna le Tlakale re be re le botse ba gotse ke boletše le ena la mafelelo ka la bone ene Tlakale ka mkhoeleng le motsebang ka gona ka moka ge ke mmotšiša le kae na re awa ke gona nna ke re wa tseba gore ke ba baletšwe na awa ka nnete ngwanešo re thome ditaba re bolele little did I know gore ge be ke re mo go yena ke re ga botse be ra gore ke molaela la mafelelo le ge ke tlo khumana message wa le hula gage ke ge le gore ke be ke le busy mo founung ke seta reminder ya gore ka 6 o'clock in the morning in khopotse ke khona go mo founela ke mo wishetse birthday because na le ena be rena le culture ya go founela na fru ge o mollo mongwe a birthday ya romelana message. You can imagine how traumatic that was ge be ke kra message wa gore na re o re tlogetse mara mo ke tlile go yemela di colleague tša nariadi like you have heard already ka time take up from the obituary o be a bereka re thomile re bereka botlhe ko Capricorn district ile deputy chief education specialist ka mo go section ya ICT. Amongst the things that she was doing was to train teachers. So ka character e nare abeng ana le yona le a tseba gore go trainer barutiši kudu ka dilo tša go tshwana le bo technology go nyakega o na le kgotlelelo le patience e kang nare a di ba sa fele pelo o batla tšwela pele le bona a ba traine ka patience yona yeo e leng gore motho o mollo mo ba sena le yona. Ke tlo try go bolela ke be very short because nako ga isa le yona ene be le motho o mongwe wa go ba le passion e makatšang ya mmereko. Ke bone nako ya a thoma go fokola a ba wiki mo mmeleng la mafelelo ga a tlotla mmerekong ke ge ile gore go na le bentse re na re le busy le di training because yena o ba se gona ga go ya bile mo go nna gore ke gopela gore re arrange training because nna ke attached to Capricorn South yena o ka mo Capricorn North or mo go nna gore together ka re bentse ke se gona re gona go rana workshop ya ma teacher ka ra wa gona bothata na re ke tla arrange ene ka nnete ka organize workshop yela ra tšwela pele nna le yena go traina ke mo lemogile gore be se motho wa go nyaka di sympathy unnecessarily so bereng go na le tšatši le lengwe le ileng ra re traine ka mmona gore o ka re o goga ka gara because le na mathomo ke be ke bona o ka re go nanyana le go lapanyana ka pele ntse ke mo wena ke re na re go trainele a re nna ke tlo dia ka phate le wena dira ya gago o ska tshwenyega ke tlo traina ke tlo gona mara go ke nyako le bontsha the type of resilience le passion e nariadi abeng ana le yona mo mmerekong wa gage. Na ge ke be ke na le yena be re thomile re share office na le yena up until ba tlo nyaka gore ba monyakele office ga tlo boya for the second time le tla kgolwa gore office ya ka
ge Tlakale a ba se gona bo ka se go bone motho ka mo officing bo tla no bona motho o motse ba babedi mara Tlakale ga le gona office e tla tlala gore e tlale e review o khumana ge batho ba tsama mo strateng ba re mo kwele you know she had that squeaky laughter gore o tla tshega la kwa gore Tlakale o gona ga tla yo na re a di buile ba tla tlala ka officing gore that's how much she loved people le na re ba sa rate batho ba ka mo curriculum ka mo ba bereka fela o ba rata le ka home barking human resource go tle di section tsohle ko districting be ile gore wa tsebega nna ke gopola on a number of occasions bo gona le nako tse leng gore ke nyaka go ya ko di officing tse leng gore ga ke tsebe batho gona motlhomong ke nyaka ya HR or ke nyaka go ya ko planning and development o khumane ke la ka la mo gona o la ka le ja ke a re wena ana ma fitlhan tsibishe motho mollo mong wo ke mang ke tlotloga ka ke thushegile ke nyaka go no bontšha gore e be ile motho wa batho le ko mmerekong ile motho wa go tseba mmereko kudu ke nyaka gore ge ke fetša ke bolele gore like ke be ke bolela gore dilo tše di dirang ke modimo re ka se tsoge re di kwešišitše ke boletse ka re ka la bone ke boletse le yena ga botse ka ba ka laelana le yena ga botse ke be ke sa tsebe gore ke be ke laelana le yena la mafelelo se se nkgopotša se moapostola Paulos a se boletšeng a re rena as long as we are stuck in our mortal bodies re sa phela jwale we can only see dimly through the mirror and we can only see in part but we'll get to know fully dilo tše ka mkgodileng ka gona tšatši le re tlhakana le morena wa rena face to face it is then that we will understand gore dilo tša mkhuto ge di tlile di re mo go rena re dilana jwang le tšona mara as a family ke tshwantše gore ke le botse gore rena jwale ka batho like Paulo a bolela re ka se tsebe dilo tše ka moka we can only squint through the fog and see through them dimly re ka se tsoge re di kwešišitše rena se re se tsebang jwale ka batho ke ditshepišo tše modimo a re botšang tšona through the Bible le through melomo ya ba profeta and amongst the ditshepišo tša a di bolelang ke gore you know I have plans for you plans not to harm you but to prosper you so mazwi le bana bo tshwane je are le golo se le tshantšeng le se tsebe ke gore le hula mama mamotla is part of God's master plan yona plan e a reng I have a plan for you not to harm you ga dira jwale ka baka la gore a nyaka go lekosha bohloko o dirile jwale ka baka la gore a nyaka gore prosper mohlomong ka baka la gore be re le bana le mama re bona the pain that she was going through but in telling gona ke gore Tlakale lived her life e re ke feleletse ka go bolela ka poem e bana ba ka batlang ba tshola ba re poem re poem whatever mara gona le yengwe e ngwadileng ke Linda Ellis ba re ke the dash this morning ge be ke krea a program ya gage ke rile ge ke lebeletse program ya gage ya go sasa ka bona ba ngwetse date of birth 1966 to ya ba dashinyana ya re to 1921 ka lebelela ka re wa tseba king Linda Ellis o ba ke kwishisha ntwa e bolelang ga ba ngwala the sereto se sa the dash because look at this dash small though it is it says a lot about Nariadi which means between 1966 and now she has done so many things that are bad signified by this small dash se se leng gona go gore dash ye e emetse the way Nariadi attachije maphelo a rena ka gona one of the people ka baka la gore ba tseba relationship ya ka le yena ma bana o ba sa mphonetse a re wa tseba alla literally so a re wa tseba keng lena motlhomong go na le lo tse le sa di tsebeng nna la tseba Nariadi o ntiretse nthongwe leng gore e change bophelo ba ka for the better so ke nyaka go le bontsha gore that little dash ye in between her date of birth and a date of death means so much Nariadi o re touchije maphelo a batho in many different ways le gona kwa districting ko re berekang gona o touchije maphelo a batho in many different ways like I say ge abe a le gona people felt gore le thabo le gona a gona gore ge motho a lwalelwa nna be ke sepela le yena kudu a gona gore ge motho a lwalelwa o tla emela la Tlakale a re tsamaye re go go mama re mo rapelele re bolele le yena that is the type of a person e Tlakale a beng a le yona
to family ka moka bo Sesimaphoshane ka moka le ka mogae ba Ntšhabeleng ka moka le ba Sefoka ke kgopela gore le khomotšege o phetse dash ya gage batho ba ke berekang le bona ko districting ba bereki ka moka ba re go wena na re gadi gore we are proud of you and we cherish you and we cherish your life because we cherish this dash well lived. So robala ka khutjo na re yadi ke a leboga. Tobela bagesho, I hope ke tla kgona go bolela fela tše di leng outside the scope sa Rosa because we were both colleagues. Now, I graduated from being a colleague to a family friend. But Naria, I met her in 1999 when she joined us. We were a group of about 10 former college lecturers, and the 10 of us came a year before her. Then she came a year later. When she came, Naradi was a woman of presence. You feel her. On the first day, the group of women, including Bomogoshadi, they knew what someone is coming. And that you can't pretend. You would notice her, Logo Sarat. Musadiola, what's then a moda? Happy Basari Balaba Huilagadi. There was a standing ovation for Yanagaten. Well, Balaba 5 Ruchimola Levelager Makage. Utlago Renapa Rumisha one by one, Wabua. Lekai Abut. Napiler Timeta, Arsam locator Mogaborenam. Ow. That woman happened at Pilewili. Go on her moon. She just came to announce her presence. Hantem Musadu. Oshichanele Swaho, Narwoon. Mazua Mquarca. Happy wheel, when it after Shilly Lucha, but it's Scaladula Moki and Narad, Evan. Then she came after some time. No. Before she came back, I met them. Mo Mavenkiling Ali Maz. That's when I knew her husband. Mazu Wikino Mutseva, Ritzibalana, Kakwan Tlakakwa. Ui legati se. Mulatu. Hanti basadi ba le kwa mmerokong ge re bala re mara mosadi o le mo botsuka tabajela di a fihla ka mo gae barara gore banna ba le kwa mmerokong ba lla jalo nna ge ka gatlana le ena gape o shetse a ne mmazo o shetse a le about 6-7 months pregnant o hile ka disego gore batho ba tabajela shiba. Then we went into our assignments. She's part of us. More element ya multitasking more than anybody else. Apart from the main focus, we had a number of support programs. It usually was school safety, school beautification, and so on. And I did the recipe up to Port Elizabeth, but most part we would go really and once we reach a toll gate, she would drive. The stop signing at she would drive. I'm your driver, you are my bodyguards. Now, until she would leave us, Ayagas Kukune for Sukukune region at the time was supported because at the time our region was number 1, Sukukunela Mafelero. But Barilera Banyaga a team Yago support. She volunteered to be part of the team Yawas Kukune because of her roots. She was one of the few. Now when she came back, she relocated Sesheo.
Mastek. Then she came back. As a do the logona, Agra Bazari Ayaskolo. Then Rabu Wagrashicali, that part of ICT team, Yarosa. Balo, Chewikicha, main focus, America, Rosa Shicha village. The other thing, she had a lot of confidence in herself. Whether in terms of age or senior, and I work as a ready with low shalamaki because everybody wants to and all level Lagamatun need. Rauza Koluya Merequaraya lunch. Why Lagamola Bossarna, we village. Wawana Runtwile Yafufa. Everywhere it's ena. Osori Sakaratana Pilur, ah, Masfuk. Hali Motorofu Fanso, Ore Gwen. Ah, every toka motor na para patala la. Yanam live straight. Arenda this lapel. Banava, Kamukabani license. Barley Vaja, Nakolo Yaki Chiamokiti. Oreila Paladi. Oreila Mamma. Evan, hello, Mukwari, Resile Jamanjar, Alemboje, Selo. Arufuseki, Yabeloana, Arwin. Hello, Kekamorum Sibilenka one. Is there no Macarovan? Musadu Ukashalaka court. Now, some of us later in life, come on, as Fuka, come on, like I've said, finally, I had graduated from a colleague to a family friend. I also know to Ailana, the Mazi. I know familiar, familiar, Benilio and Ake, it's Bakamuka, little Wahomo, but what about Pelabek Liena, Wanakua, Wana, and Paselo, Seba. Jajilong Kiriko Wawana, Kafita Lena, Rusugula, America. Exarek Hojashijani, Muhala Yokakua. I had in a moon. Wana Oria Kunana so moha. Wana Oria Kunana so Namunichi was come home. Well, Muhala Yoma German. It's only man wanaga. Kiriki Wanan Chavele with Yara Sefoka. Arasofoka is about America's school port. Arum Yana Razalem too. Kohopela le sakana o mpelela go ya go fantsa bele o mpelela go fa sefo masakana mararo ya go wana ga sala na pile e re fihla a tsena ka boting a le sa dikwa. Now that's who she was ka ona mo go ena gore le motseba ka gona ka mogae le mmereko. That's how she was. She will multitask, versatile, adiresela for nakitlemo asagale ke sibile ke rutile ke husband and wife. Computer literacy, I even got 2 qualifications through them. One did like the assignment. 20 pages overnight. Ketatagamo are page 1 to 10. So forgot that. Mazabatu, Gamohongo Upelala absorbed to miracle. Agasari, no, Erikide Yakapil. He would prioritize you or Agotu without even getting a cent from you. 10 pages. By Swara, Gasepela, Frugu, it's Banini Verogavon, Frugu, Hemazoile Merocon, Naradita Shala, Adia, the last 10. Kalanchi, assignment theatre, Mogasan and Skolon, Kiasat meter like anybody else. But shortly about the interview, I put a tutumelo sorry for all the Mukari. The question is, Chichi Garomel. What do you drill like a phone? Are prepare, I go prepare, okri karabo. Kito interview aga phone. Evan. Na pile ke dushika ka more nshimola ke adi. Aga go ba wa fafata o wa bona jwana. Skwana ka gon seleka. Skwana ka gon seleka. Before sagisha batho. Then that's kamo balo. Kana mo anagolo confidence in what she was doing. She will instill confidence otlare o tsenaka paneling wa kwa mo gopola gore mara mosadi ola
the way abago ang handla ka gona, let me do justice to the fruits of her labor. Well, I'm aware gore nako ile la ra di beno ba social worker ya go hloka di qualification ba bang ba rena ba nke bere ga logile ge be se yena malapa a eme ka lebaka la gage. She would have the neck to listen to your personal problems. I will advise Marawa Feja Ari, don't go and look for Nariari in your wife. Nak Maraja Beni. Skagare, Rekelu Tushagadi Kadi Keluju, Wanakwa Merguar, Nababanshi, Verona Lawena, Ramarago, and she would advise without judgmental. Until Basadi Baka Mokabatz Bagore, they've got a family lawyer Kumberuku, a Baba Hotzbaga. So I'm saying to Mazukeri, shepherd your kids to adulthood. The survival skills have been instilled into them. The little bit that the journey that you have traveled with Naradi so far have equipped them. Yours is just to complete your assignment. Thank you. Yeah. Relevua. Naradi, she's a voluminous book. Regas fetcho go e bolela. Ke ka baka le bile re tshitse dinako ka kua. Fela a re gopele moagishane. A re botsetsa seagishane. And then ga fetsa ke tla gopela re just one stanza re bitse roni a tla re fe vote of thanks. Ke a le dumedisha ka leina la Morena Jesu Kriste. Voice ya ka ke tshogile se la mphelela pelo ke tla no hlapogela ka ba ka tielela ge nako e ya nna ke mafortune ke qualify go ba moagishane mara re ke tlhalose go feta mowe moswara marapa ke moagishane fela ke tsebile Tlakale 42 or 44 years back. Ke moruta a le sekolong sa Fetagong ko re ke nna teacher ya Tlakale. Kengebe e se le hong taba e be ke tla ba ka re le phaphathele matsogo ka ke khatla ke go ba teacher ya mosadi wa o mo botse ka mogomo kaka wa go tuma ka mogomo kaka. Skolo motseng wa babo ga ntšhabeleng go be gona le sekolo se se botse sa Mokhulwane mara for a strange reason o ile a tla ba morutwana kua Fetagong. Maybe it was God's way of making her to come and know me ka gore re ile go ba re kopana ra tlika ya ba morutwana o mo botse go tloga fao ge re sa le wana mo Fetagong mo le beni ba tsena gona mo ke morutile bjale ke ntwe e leng gore e diile gore ke nape ke tlwaele lapa le ke be ke etela kudu ka mo ke batho ba sa tsebe gore ke nna o mogolo ke nna teacher ya Tlakale ba fela ba tlalea ba re gape ge beni o ile mmerekong go ne mogala betsoko go hlwaka kua gae a ba tsebe gore no beni le yena wa tseba taba e uwe and then le ratswa le Tlakale e le go malopi ke ena nthutile go teacher ka gore ke sa di teacherana e nanana ya go tsebe tšela le tšela ge re a go ruta go re sa tsebe meaning wa mantswe wa mangwe be re na le a working dictionary mogala bo ba tseba sekgowa malopi ke le bere ya go yena a re fatsela ga botse gore o ruta so a sa re felele pele so ka gore yalo ke bile a former teacher ka ba a neighbor. Now,
taba e ke sa nyaka gore ke tloge mo se ka e bolela ke ya gore nako ya a sa iketle mo mmeleng ke nna be ke fele ke a nkgopela gore ke mo reilele a Maroko ke ele ena mo di-workshopong tša bona ka gore na I was on pension. So mo bue ke dirile mmereko mo botse kudu ge nke be se legong nke be ke kgopela matsogo e fela a was ke la phaphatha matsogo re a lla fofa go bile le mme o mongwe ba bolela moki a re ke a re sis mashweni na ba rena o a beautiful o handsome bjale a hlalosa gore ka mo ga botlakale a ba bolele kudu ba bolela kudu ke Tlakale fela eno ba re resha o ka re bo buti moloto a ba nape ba bolela kudu bjale le nna ke motho o mojwalo wa go se kgone go bolela kudu e fela tatiswebe ke tlile ka le Tlakale ka re o ba re ga bolela kudu ke se ke mmakiša bjale that is why re kgone bjale e ke be ke gantile ke Mike mo okay ge ke be ke sepetile ena re ile meberekong ya gage ke mo reila Tlakale o ne lesebo o ba fela a founela bo butiage ba bangwe a kgotsa re motho la le rilego a ntheile driving skills tša gage di a šiša a ke tsebe rena ke tla ba ka boa mo gaena ke tla ba ka no mo tšela koloi mo tseleng bjale ke kwa sega ke re he kgante ke bomana a ba bitse ka mabitso ba bo bokgaetšedi tša gage gore Flomo ke gape motho la rile go a ntheile a di tšona. So nto ngwe ke ileng ka e lena mo go Tlakale gore o seba gona ba se ba kudu le ge a šetše a ena le e be le colleague ya ka kua Thabamopo College bjale ge a ba ile go ja dijo a hwetša tše dingwe le tše nice di chips or what o ba nthekela plate a etla le yona kua merekong jwale batho ba berekang le nna batho ma gore he wa o ka re o tšela o tšhwene godimo na o ka go rekela monno mongwe wa go bereka dijo napa re no gape ke menere wa me kore ke be ke le teacher ya gage special then ba le ka go mokgeloša le yena ba kgeloga nako nngwe ga kgelogile o be a re nna ga botsebotseng ke be ke le lawyer crack ba rata di-science a re nke be ke le doctor nke be ke le eng motho wa di go nkema ka pele a mpaledišitšego go ba dilo tšeo ka moka ke tšhwene ba ile ba mo kgetha gore be teachere ya science bjale motho la kore ka ba ka rena why ke sa buele mokhulwane ka tsena mokhulwane bjale le seke la mmakala e ke le aime a teacher like this bothata bo tlile ka gore ke rutile ke tšhwene science awa moo bano ba she was just pulling my leg e fela a se gore ke teachere e hlwahlwa kudu ya bane go be go na le ba bangwe gona mo staffong bao ke ba rutileng bao ba tseba go bokgwari jwaka a ke fetše tšatši le lesobetše se ke se lemogile go ka Tlakale be le modumedi o hlwahlwa kudu re be re fela re ge re le Bochum re nametša batho a Maroko e se gore re nyaka tšhelete be re le gonogo ka tšhelete ka re be šetše ke tšwele pension be re nyaka gore tšame re ba rerela evangeli now ge re ba nameditše re ba thoma ka gorena o le tsena kereke e fiago ba ratharatha re tsena kerekela ra re okay bjale ka gore le tsena kereke le a go tsena legodimo nna ba ra wa legodimo a re tsebe mara ke tla tsena bjale ra ba botšiša gorena why do you think God must allow you into his heaven bjale ke mo re thoma go ditaba moo then re be re le on the same par a kere ke a mo feta Tlakale ka age kore chronologically I'm older than she is but mentally be re lekana kore re kgona go reasona go lekana therefore whether go bolela nna gore go bolela Tlakale we wouldn't mislead our passenger bjale mafelelong
e sa le go gopola tšatši lengwe ge re le mo game re nameditše motho la tlo fologa mo game store ka mokgotlakale ao mo rarollela mathata a mantši motho la bane morodi wa gagwe a go ba le mathatanyana mola le mola and then Tlakale led her to Christ aba ra ema mola ra fetša 30 minutes Tlakale a mo rapelela a ba tšea dinomoro tša Tlakale gore a tle ba fela ba le contact and a mmotša ka malwetši gore nna ke fodile cancer gore she was so brave that I felt that this woman is doing a lot of work for God. So a se ke ka le tšeela nako bana bešong as a neighbor ge re ke a ya Pretoria la mafelelo o ka re be le mogetši dinarikinyana le dinamune kua gae a ke tse gore o ne di gantšhabeleng go nne dinamune na mara namune tšeue half ya tšona e tšo felela ka mogaka a se taba tša lewa ka moka ke no ra gore ke a le leboga lefeleng le next year le ge Tlakale a se gohle nariki tšeo ke a leboga. Is it? Tambi. Okay. Bagat ar lu biji kanyan. This one was just okay. Must have been close to here. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. When you're up on the mountain, talk comes so easy. When life's at its best, now it's down in the valley of trials and temptations. That's where your faith is really put to the test. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. The God of the day is still God in the night. Barko shi ke nan darari ya bai ema mokhatlaka kudu ke le kamisheng ina lamba na Jesu Kriste na se ka gasa se se ke go le ba fela ke le go rato tshireletso thego le manjwalena gape re le bogele le nako
le re fileng yona go tla go gopola mamalome Tlakale Sefoka ka le lebo gape ke fetiše malebo go swara marapo a swere modiro ka botse re leboga Mokabela gomme ka mo gae ba re gone tee re khuthumatše ge re fetša mo ke a leboga. Ya le nna ke tšea sebakanyana se ke re ke leboga ge le la mpha tsebe, and I'm very proud to be a captain of a ship of people of your caliber. Le be le tlwaile ditsebe ka gare boletše re nna re ya diko motelele o molo mo a fihla mo nyaka go bolela nako e telele fela re kgebile jwale ke tlo no kgopela gore re emelele re tswaleleng ka thapelo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, God Almighty, we thank Thee for affording this day. We thank You also for being with us by guiding this program through Your Holy Spirit. Bless us all as we are living here, that You protect all of us as we are leading to our respective homes. We ask You to assist the family as they are making final preparations to bury our sister tomorrow. Let all their plans be interceded by the Holy Spirit. All this we ask You through Christ our Lord. Amen. Ya le kana tswele menyana ga nyane sorry. Yeah, I agree we are all aware of the COVID protocols. So the family e re go sasa ka mo ga go tla thomiwa ka 7:30 for 8 o'clock. And Chedinchi bata tlhalosa ka re tsore the numbers are stated by the regulation. Kudu ge go wa kwa dirapeng ke a leboga. Okay, ba re khopela wa thushe
Come,